سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيت نايوم لومون كم وترو أقداسن وانا ونتحستوتات هزنا لكم متينا لنا سام موداتا نايز مدام سانا كتصنحو لايك بمقبار دما نايز مدامنا كتكاتاتلون كتحقزون نايز خاخر بارك بزي خي وسنا نايلو مارستي أزي أقداس أرستي كهون بزح من قصقاسات سلو بزح من كيارا سلو مبل عسراي معالتو أغصيرنا بعسرت حدا معالتو أبسير لزلو كوينات نابي قطو يخيدالو انتاي تفتشمو مالو كساب حجي بب حدا كنريوم كنفتنينا this is نخلو نارا مخاد ما قداسي let's go. Of the war in West Asia, there is no sign of de-escalation yet. Missiles and drones continue to streak across the skies. In Iran, a new supreme leader has been appointed, and in America, Donald Trump, the president, remains defiant. Meanwhile, the world is paying a stiff price. From travel chaos to surging oil prices, this is now a global crisis. Let's look at the latest updates. Overnight, Iran fired. እጅግ ከምቲ ሪእዎ ዘለኹም ድሮ እቲ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ጥራዩ ኢልካ ንክትዛረብ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ዳርጋ ዘይተተንከፈ በዚ ኩናት የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ትንኣስ ትዕበ ብዓብዪ እቲ ኩናት ዳርጋ ብመለንተን ኣብ ኸሊጅ ዘለዋ ሃገራት ጂሲሲ ዝበሃል ሃገራት ብመለአን ፅቡቅ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ወሪድዎን ኣሎ ስለዚ ካብኡ ብዝተበገሰ ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ካልእ ድማ ካልእ ህዝቢ ዓለም እውን ትንኣስ ትዕበ ዋጋ ይኸፍለሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ግሎባል ዎር ምናልባት በዓል ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ናብ ኩናት ዓለም ኣብ ምባል ሳልሳይ ኩናት ዓለም ካብ ዝጅምር ሓያል ገይሩ እዮም ዝብሉ እውን ነዚ ስነ መጎት የቕርቡ እዮም ምክንያቱ ሓደ ሃገር ኣይኮን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ተባሂሉ ዘይተኣወጀ ኣሜሪካን መሻርክታን ስለዝዋጉ ስለዝጀመርዎ ካልኦም እንተዝጅምርዎ ከምኡ ሽም ሃብዎ ነይሮም ግን ባዕሎም ተገይሮሞ ነገራት ኣዋሓሒድካ ኣናኣይስካ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ ክሳብ ሕጂ እቲ ኩናት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ነዚያ ፀብፃብ እስከንርአ እቲ ኩናት ናበይ ይኸይድ ኣሎ is extending to a broader regional challenge. Despite Iran's leadership promising that it wouldn't target its neighbors, those neighbors' leadership are now getting very angry because it's evident Iran is not just targeting American bases, it's also targeting some of their neighbors' infrastructure like oil and water. What we are seeing is we've had some video footage in from the UAE of them targeting the Shahed drones that have been flying across the region that provide a massive challenge. ዳርጋ እቲ ኩናት ኣብ ዝዋን እዚ ማዕረቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣለና ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ናብተን ካልኦት ሃገራት እውን ሰፊሑ ኣሎ እዩ ትንኣስ ትዕበ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ እዞም ሜይንስትሪም ሚድያ ንዓይለ ደምፃልኩም ዘለኹም እቲ ኩናት ኢራን ናብተን ጎረባብቲ ጥራይ ትገብር ከም ዘላ ከምስልዎ እዮም ዝፍትኑ ነቲ ኩናት but that's not true እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ከርእየኩም እየ እዚ እስራኤል እያ ትረም ዘላ look at this ኢራን ተዳኺምዩ ወታደራዊ ዓቕምናቱ 700 ሚታዊት ሚሳይላት ተቃፂልና ኢና ዓቕሚ የብሉን ተዳኺሙ እዮም ዝብሉ no look at this الله يو እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቴልኣቪቭ ኣብ እስራኤል ዘጋጠመ እዩ ስለዚ ኢራን is far from weak ተዳኺማ እያ ዝብለካ ነቲ ሓቂ ክሸፍኑ ስለ ዝደልዩ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ብሚድያ ጌርካ ሰብ ኣዕዊርካ ክሕለፍ ዝደሊ እምበር ኢራን still they have a power እዚ እቲ ቪድዮታት ካብ እስራኤል ብፅኑዕ ሓያል ዝኾነ ሴንሰርሽፕ ዝኾነ ይኹን ቪድዮ ፓብሊክ ክኸውን ከም ዘይብሉ እቲ ምክልኻል ናቶም ዓብ ዋርድያ እዩ ስለዚ ሳሕቲ ድወፁ ዘሎ ትሕዝቶታት ራይና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እስራኤል ትህረም ከም ዘላ that's why ድማ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይልመን ከም ዘሎ ኣሜሪካ ትልመን ከም ዘላ ዶናልድ ትራምፕ መበል ካልኣይ ግዜ ሓቲቱ ከም ዘሎ ንኢራን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ መን እዩ ዝህረም ዘሎ መን እዩ ኣብቲ ኩናት የስ ሕጂ ብዚ ከጋንነልኩም ኣይደልን እየ ኣፖክሊፕስ ከርእየኩም እየ እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብኢራን ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ክነግር ፈቲነ እየ ምናልባት ገለ ሰባት ዘይርዶም ኣሎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኖርማል ደብዳብ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩናት ገበናት ይገብሩ ኣለዉ ከርእየኩም እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኢራን ይሃርሙ ኣለዉ ንብለኩም ኣለኹም ቦምቢንግ ካርፐት ቦምቢንግ ይብልዎ ገሊኦም በቃ መዓት ብኣልማማ ብፍላይ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ትገብር የላን ዝብል ርእቶ ዘሎ ከይመስለኩም ነው እቲ ሕቶ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ኩናት ብመንፅር ዕላማኻ ኢኻ ትሪኦ ዕላማ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ስርዓት ረጂም ቼንጅ እዩ ነይሩ
رجيم تشينج انت دي سريحهم وديقهم يوم فشيلهم يوم يسكا قاصلوا قول نيرم يسكا هرمو قول نيرم but the end goal رجيم تشينج نيرم أسرحني زلوا إيران كانت علامة تايو سرفايف كتقبر توري راس لزلا نخد كتليته ناي هلاوي حتوينها سلازي كتهلون تخيلوا تسرعات منقستي كهلون كقصل دحرقيل تهاجر كم زلا تاكد قصل دحرقيلا دن إيران تعويتها خاطر مهنياتو نزنا برا بده سلازي سعرت نزو وردا حدقة سلازي العلت سلازي نفسه كفسب يعوت على دي عوتن بمنصر نايتي جول ناتو ويون علامة ناتو خا كتعكنو زلا كايزبال نعم نزي تريو زلنا بتدقاقا مفزوع زيون أزارا بخينو زلو إيران زو كل مسائلاتنا إسرائيل أمريكا زهر ما زلو كم يجرا كم زكتو كستغلالا أبي زلو يتصور أمريكا كدبدبون كتشوفون وعللو سلمنتاي نزكره بوزي كالو you can delete كتب تغلق بعد إيران نزكينات زي أبزي حجي مبل عسرت حدا معالتي بس إحنا قالوا أبزل لنا درجة زكينات زي معلبن تدي رقيبو معلبن تدي رقيبو إيران كا نمقرأ سقسو هنا قال ملك تسامع تزكيلا بزحات سبا زبلو زلو اتزف الراح زينا زي أي قبرون يميلنا دما كنزارب كبيدنا عناون معناته تاريخنا أمريكا تفلت كوين كا أمريكا نزخد قبرو يدخلنا إلكا كتزارب فتين كا زكا على يكونن سمعوا بزي. Absolutely no doubt that the United States and or Israel or in a joint operation are going to utilize a tactical nuke. And to paint the picture of that, this isn't the days of World War II where you saw the Enola Gay dropping this bomb and flying away. And I mean, nuclear weapons, especially tactical nuclear weapons, have become much more advanced. The problem with that is that because really when you look at it, Israel and the United States are running out of options. We are running out of missiles. When we run out of interceptor missiles and we have no defense, we're going to start losing aircraft carriers. We're going to start losing destroyers. We're going to start losing more service members in the region. All of our bases have been rendered inoperable, but we still have people there that are shuttered, hiding under bunkers. And when there's no انتاي مزولو زلو زدي بيت زد ما بزوج زي وي زي كونسيرن زي زربازي بتدقاقامي كنسمعون علنا نسمع علنا بزوان زي أمريكان إسرائيل أمارات إشتاتنا حصري قيدالو ياسي دبدب الله واقنة دبداب نتزدليو علامة يهرمان يلنكو طبعا علم دما يهرمالو سلازي إسرائيل أمريكان بفلاي أمريكا أمارات إشتاتنا قول لن دحر قيدو معاد بيزاتنا تتقاتل له معاد لوجيستيكسنا تتهريم له دارقا زقاسة لزب أخينا الله يمزولو زولو مهنات أمريكا بخمس درجة تدفي راس لزي تفلت بخمس درجة بيزات ناتا يزو كله مع كلام مبرغ عامتات نسالة 4 عامتات دسرحتون زهنصوتون بيزات ناتا قديفانا كتحدم تقديد الله سلازي عند حربز قصيلة تكينات تطو تديلو أمريكا التاكتيكال نوكس بلو وي نيوكلير بومب مالتيو نعو كتقومون سلا على تخلهم زلون نعو زنصر بزح من قصاصات تقبر كم زلا يزنقر سلازي إيران أمنا نكسعر ون حدا قال له زي حفلت لكم زي قدام أبكيناتنا راشان يوكرين نبلكو نيرنا يوكرين كتسعر يتخلنيها مهنياتو مسعر مالت راشان يكلر كتكم تخليها مالت سلازي أبزي دما إسرائيل ويون أمريكا كسعر يبلومن ياس كتهرمم تخليها جن كسعر يبلومن كسعر خوينهم يكلر كتكم أبزي تاريخ دما مبزحت السبد فرهازة له أب تاريخ صحالفة لسي كابشن شاتمتنا 4 جميركا ويون في كلا يكونت على مستوى جميركا أمريكان عبر سوفيتن معات نيوكلر نيروم دحر يوم قالوا تغرات كم بعد يوكي بريطانيا ونالوم هند باكستان ونالوم كابزون كلهم هجرات من كنتو كسايغل نحري الكاغن مبزحت سبن دونالد ترامب يدفر برقص دونالد ترامب يدفر هنا هاتو السبزي يا زي تمام من سبا يكون بزوح السب أبقى زي سلام كي تكسي يدفر قدف أبكنات أمس أبباتي يكونه سلازي مسكمزي أبقى متيتيخا تكونتات ساعة كندي كبيت خون كم زخل بزحات سبات يساقلو أمريكا دونالد ترامب أمارس تسينو نتي تاكتيكال نوك زبال دما نمولو هاجر دي يكون حدا بوتا كدم سزخل مالتي لتسي اتا كابيتال سيتا اندعريلو تغلا لنا كدم سزخل مالتي جي كمو كتقوم خمزغلو من قصاصات نعو زمساسل من قصاصات ناي نفرتي فليات نفرتن كالن كغبرو قنيه مالو زول دما نسمع لنا سلازي الزون كابتي حسابات وصاي كتريي تخلنيخا كال انتاي ريكم زني عبزي ازي متقعدتات ازي نا اسرائيل حراي انتاي حريمو ابي وريدو انتاي اغاطي ما بزخت بلون تقولين وال انتاي بحال الله سمع بزي نحكنتو نغزي نغطفو
are showing an ability to get intelligence information inputs in the morning and strike in the afternoon with deadly effect. And also, they're starting to expand their target deck. Remember, they didn't invent the concept of regime change. That was Israel on day one, killing Ali Khamenei. Last night, the Iranians struck the home of Benjamin Netanyahu. They killed his brother. They struck the home of Ben Gvir. He is seriously wounded, may not survive. Iran is going to start to take out the totality of Israel's leadership. This is the reality of this conflict. Israel played the regime change game. It's going to be the Israelis that are going to be paying. ስካ ትዊተር እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም this is very serious actually ደገርም እዩ regime change ዝበሃል ስርዓት ምቕያር ቤንያሚን ነተንያሁ ናቱ ፕላን እዩ ነይሩ ነተንያሁ መንግስቲ እስራኤል ብፍላይ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ንዶናልድ ትራምፕ የሚን እዩ ቀዳመይቲ መጥቃዕቱ ናቱ ድማ መራሕትና ኢራን መቕታል እዩ ነይሩ ስለዚ regime change ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክፍጽሙ ይሓሲቡ ነይሩ ተደንጎየ ብኩሉ ዓይነት ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅን ጨፍጫፍን ደብዳብን መራሕትን ቀቲልካ ህዝቢ ከም ዝለዓል ዲ ወላ ቶም መራሕቲ ከም ዝስምዱ እሞ ምሳኻ ዝማረኹ ክትረክብ ገለ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ እሱ ይሰርሐን ጥራይ ዘይኮነን ኣብ 11 መዓልቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩናት ኢልና ኣትዩ ኣሎ ኦልሬዲ ኢልና ብግምታሉ ኢራን regime change ይፍትኑ ኣሎ እስራኤል ኢሎም እሱ ድማ ናይ ነተንያሁ ገዛ ተሃሪሙ ሓዊ ተቐቲሉ ኣሎ ይብሉ ኣብዚ ደየለዩ ገለገለ ክትብሉ ትኽእሎም ፅኑዕ ሽዑ ቤን ገቪር ዝበሃል ኣሎ ሓደ እዚ ኣብዚ ታሕቲ ትሪኦም ዘለኹም ጥቃ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ቆቢዕ ገይሩ ዘሎ ሓደ ኣዝዩ ኣኽራሪ ካብ ነተንያሁ ዝገደደ ኣኽራሪ እቶም ፈለስጢማውያን ከነጥፎም ኣለና ጥራይ ባህሊ ማለት እዩ ሽጉጥ ተሰኪሙ ዝኸይድ ንሱ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ሆስፒታል ሲሪየስሊ ተሃሪሙ ከም ዘሎን ናብ ሆስፒታል ሜይቢ ክመውት እውን ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እታ ዘረባ ምናልባት ሓሶት ክትብላ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ኣበይ ርእይዎ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ወል ቢቢሲ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ስሙ The highest price. The Iranians are no longer wearing kid gloves. They've taken them off and they're coming in bare knuckle. They're reporting it. This is interesting. I looked it up as soon as you said it. The BBC is reporting it as Ben Gvir was in a car accident last night. Does that surprise you? They can report it any way they want. We know that his home is on fire. So maybe he crashed his car into his house. That's interesting. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ጥቅዕ እናተዛረብካ ንኸለኻ ሰርች ገይረ ቤን ገቪር ሓደጋ ናይ መኪና ኣጋጢሙ ኣሎ ኢሎም ቢቢሲ ሪፖርት ገይሮም ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ማለት እዩ ነታ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ምሽፋን መስርሕ ዝካየድ ዘሎ ንብዙሓት ሰባት የገሪሙ ዘሎ they're really hiding so many things ብዙሕ ነገራት ኣብ ምሽፋንን ኣብ ምሕባእን ተጸሚዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ዘርእየካ እዚ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ይኸይድ ስለዘየለ ኣብ ብዙሕ ነገር ክሽፍኑን ክሓቡን ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዋው this is very interesting እጂ ብናይ ኢራን ሚሳይል ተሃሪሙ ክብሉካ ይክእሉን እዮም we all know that ብናይ ኢራን ሚሳይል ተሃሪሙ እዩ ኣብ ሆስፒታላት እዩ ዝብል ሓበሬታ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ እንታይ እዮም ክብሉ ዝኽእሉ ሓደጋ መኪና ኣጋጢሞ እዮም ዝብሉ ስለዚ there is an indication كل جزء بخال من قد يخ verify كتجبر زلك كتحبريتها معناته mainstream media انتهي مخانة بسمعوه. I mean the only reason I just can't help but be amused by this because it would not surprise me for the BBC to provide cover for a story like this. Yeah, you now know that the BBC reporters that work overseas are vetted by MI6 before they're allowed to take on their assignments. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቢቢሲ ንእስራኤል ክሽፍናላ ቀዳማይ ስርሑ ስለ ዝኾነ ኢሉስ እቶም ናይ ቢቢሲ ኣብ ካልእ ዓለም ዝሰርሑ ብፍላይ በቲ ስለያ ናይ ኣሜሪካ MI6 ዝበሃል ብኡ ኣቢሎም እዮም ዝሓልፉ ስለዚ ኣካል ናይቲ ስለያ ኢንቴሊጀንስ ናይ ብሪጣንያ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ድማ ንእስራኤል ንምግልጋል ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንብሎም ኣለና ስለዚ ኢራን ብዙሕ ነገራት እያ ትፍፅም ዘላ ባይ ዘ ወይ ነዚያ ጥራይ ሂበኩም ኣብቲ ዜና ክምለሰ እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ cannot find one article, not one article other than this, that tells you how many dead American soldiers there are. Not one. I double dare you to go and find out. But a plane of dead soldiers, that's all this says. A plane full of dead American soldiers are arriving at Dover Air Force Base. Not a number of how many dead soldiers. And we did not hear about this beforehand like we did with the 6th. Why did we not hear about that? Because that's bad, bad news. When I tell you this could be hundreds or thousands of dead soldiers and they're hiding it from us, why hide information if we're doing the right thing? If this is not a war. እጂ እዚ ደረባ እዚ ምስ ግዜ መራ ክጎልሕ ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኢራን
بشحاز قصر سرايت أمريكا تقتيلهم زلات نقر زلا أب كويت زجبرته متقعتي أب بحرين أب تبي زجبرته أب إمارات زجبرته أب سعودية زجبرته أب بزح أب وتات زجبرته متقعتي أب قطر زجبرته متقعتي بزحات وتحضرتنا أمريكا تقتيلهم كم زلات نقر زلا باي ذا واي أبقى الريبورت كسب 13 شهور سمير بعد أمريكا قيش دشة تقتيلهم نعم زبل زلهم سلازي عبسي مسكزيه كجلس خل حق خمسة اللي يمزن الجرزلو تغزري تخكلني عم زي كونه يحبوا ولو مخنياتو التكوينات كاب كوزر وصايز كيدو زبال زلو كابزن ودزن زبقاسيو التكوينات كم تا أمريكا بلانز جبرتي كونتن ناو ناي مودا تحنت نجر كبكم ينابتي كالا أناليسيس كأتو سلمتاي أمريكا كم زعينة موت كقاتم يخيل سلمتاي أمريكا كاب شدش توت عايز موت كله يقولوا إل كان خد قمة إسرائيل ون تهرم على سام راح تقدر يجاوني هرم لو كتب لنا هرقين كا اتزعبي ودكتنا أمريكا أبزي خطربو. Phase is unfolding in the Iran war. This time the targets are not cities or bases, but the eyes of the American military. Iran seems to be systematically striking US radar installations across the region. If those eyes go blind, the next wave of attacks could be far deadlier. Watch our special report on this. نبي حكي أبزي حنت نجر زربازيا بزعق زي ولا بتمعربا ميديا ريبورت تخون زلا إيران عند تارجت أبت بيزاتنا أمريكا تاينيرو عين أمريكا مرا نحدا ما بأستغى ويقول مواقعتها عينون تحريم كاين تايخو لأن تدري فزر لك كنا متاي قلت مالو كنا متاي حيل له عينون تحريم كاين تقلت ما يسرحني سلازي إيران لما بعقبة مجمرة تارجت جبرته عين أمريكا عيننا يوجن تاي رادار يزبال سو راداراتنا أمريكا بفلايتن صعبة أبت ما كلاي مفرق زلوا عند تارجتنا إيران كويننس اللي حساب حجي ببسعي بدرونات بقلنجيرن نتن الرادارات ناتهم أب بفلايتي أما كلاي مفرق تزعبي رادار زبال أب قطر زنبرة أب كويت زنبرة أب كال زنبرة كمون أب جوردان زنبرة أب بزع زلوا بوتات حريمهم كم زلوا يزنقر إزيد ما انتهي فترة لهم معلوم اتنا أمريكا ناي ديفن استراتيجي ناي مكل خال استراتيجي ناتهم بعبي كفال قولي له مغنياتو زين رادارات جاتن كل تمكسقاسات سوم يمزنقرو سلازي بس ديفنس ناي أمريكا امبيدد نتي ديفنس نت بيزات ناتهم ككلاخلو زي كعلو ميسايلا سلاز وحدهم تراي كونن رادارات ناتهم بتخكل كسرح سلازي كعلو سلاتهارمه قلعنات فتيرو مالتي شعوب حسر درونات بز حسر ناي اسرع شع درونات غيرهم يم حمد قبرو زلو زبال زلو سلازي أمريكا أبزو كينات زي برقت اكسبوزد كوينا ويون تقاليس على كبهال كله مجنانا يكونن بحكي زي ولا بزي CNN ساتلايت تستغيرو بناي كالوت ميدياتات أمريكا تغيرو بزح رادارات ناتا تحريم خمزلو يزنقر سلازي الرادارات ناتا دما أزيو كبور بواقا كبور نكت صرحون أمنا نوح جزاد وسدي سلازي عبا حقوافا بكوينات ناتان عقمناتا أمزرقحن إيتيوم لا كمزلو يمزنقر زلو زي إذا دما إيران زدخم حيل زبحال زنبرة زي ولا حنت قبراي كني لهم زنعاغو كسع كندزك هرمهم زخن دحرقينهم and guess what Chinawian تايت ومتلو أبزي كاليم Chinawian تزعبي فناني تسمعي وامزلو مالتي because إيران ده أكل مزغول قدا كندزع عينت لوطي مدخامنا أمريكا فترة لان دحرقيلا برقز China بكونفيدنس ناتال عليها دي بازلا مالت China قدا زبحالي بالله تكنولوجي ناتا دما فتاون على عند فلطي أبصقنا كوينات يلان قطبانات دما بحمشة 6% زعب زلي زي تعدنا ناوس 10 زلوا زي everything is in their favor زي كوينات زي نتي نا أمريكا hegemony by the way بزحات عرب نا عرب كومنتيترز نزا hegemony نا أمريكا بقصبة كودق نريال لنا يبللو كغيرمكم هجرات عرب مش يرملو هجراتهم يرملو نيران زدو قفوب زحاتي سلمنتاي هرمهم زلو يفلطيهم أبي إيران زور زلو بومباتات يرجعوا كأمريكا كم زمنا دقفتنا يكوناتنا أمريكا عبودات يكون إيران سلمتاي تتكوس الله يفلطيهم إيران سلمتاي أبتبوتات تتكوس الله بزح سبير دالله خنياتو أب إيران زور زلو يريوصل زلو أب زبوتات تحبيو نعمتاتنا إيران كداخمي لسعر زنبرة حجر ما انتهي قبر الله يريلو سلازي بزح حزب عرب نتكون تاتير يلي ولا كوك عن زي وردو من تلو تمس إسرائيل ما ينصبان زخونه كم بعلي مرات
ናይ ብሓቂ ተቆጢዖም ከም ዘለውን ኒኩለር እንተዝህልዎም ንሶምን ምተኮስዎ ግን ወላ ካብ ኢማራት ዝወፁ ዘሎ ገለ ካብቶም ኮሜንቴተርስ ዜጋታትን ካብቶም ኤስታብሊሽመንት ዝወፁ ዘሎ እንተሪኢኻዮ እዚ ኩናት እዚ ንዓና ንምድኻም ብነተንያሁ ዝተሃንደሰ እዩ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ ዳርጋ እቲ ምርድዳእ ኣሎ እዩ ነቲ ዋላ ኣሜሪካ ክሽፍኖ እንተፈተነት እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ናይ ብሓቂ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና now let's go back to ኣብቲ ኣሜሪካ ትልምኖ ዘላ ዝበሃል ዘሎ is reporting in Tehran. He has an exclusive interview now with Kamal Harasi, who is the foreign policy advisor to the Supreme Leader. CNN is operating in Iran with the permission of the Iranian government, but maintains full editorial control over what it reports. Have a look at this. እዝትሪእዎ ዘለኹም ካብ ውሽጢ ኢራን ዝተገበረ እዩ ሲኤንኤን ካብዚ ኩሉ ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣትዮም ዘለዉ እዮም ካብ ውሽጢ ኢራን ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ኢንተርቪው ዝገብር ዘሎ ድማ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ኣድቫይዘር ናይ ሱፕሪም ሊደር እዩ ኦኬ Iran has a new supreme leader. What does that mean for your military effort and the confrontation with the United States and Israel? That means the system is quite functioning. So the United States says it's drastically degraded the Iranian military, the capabilities as far as missiles is concerned, drones is መጀመርያ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኢራን ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ጌር ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምስ በሎ እዚ ማለት ኢራን ከም ኖርማል ሲስተም ናታ ፀጊና ዝወደቃ ናይ መንግስቲ ኮይራ መንግስታ ከም ኖርማል ክሰርሕ ጀሚሩሎ ማለት እዩ ሱፕሪም ሊደር ተመሪፁ መንግስቲ ከም ኖርማል ክሰርሕ ጀሚሩሎ ማለት ይብለሎ ብኻልእ ድማ ኣሜሪካ ብዙሕ ተተቕርፂ ናይ ምክልኻል ናትኩም ከም ዘዳኸመቶ እያ ትዛረብ ዘላ How much longer can you do this? That is one of the false narratives that the United States government is producing. Iranian military is quite strong, as you see, because they have the motivation, they have the arms that they need, which are produced in Iran. As a matter of fact, we are not dependent on any other country for weapons and arms. ኣሜሪካን እስራኤልን ወታደራዊ ዓቕምናትኩም ኣመና ከም ዘዳኸሞ ይዛረብ ኣለዉ ንክንምንታይ ርሕቀት ክትቅፅሉ ትኽእሉ በዚ መንገዲ ይብሎ ኣሎ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ደይመደይሉ ሓሶት ይዛረብ ኣሎ ኢሎ ስለዚ ክጥንቃቐ የድልየ እዩ ከምቲ ኣሜሪካ ትብሎ ዘላ ኣይኮነን ኩነታት ኢራን ኩላ ፅዋራታ ካብ ደገ ኣይኮነን ተምፅኦ ባዕላያ ተፍርዮ ኣበይ ከም ዘሎ ብኸመይ ከም ጥቀመሉ ድማ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ሃገር እያ ስለዚ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዋ እነዚ ሕጂ ካብ ኣሜሪካ ዝወርዳ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ኩሉ ግምት ዝገበረቶ እያ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወታ እያ ምክንያቱ ኢራን ከም ወታደራዊ ዓቕሚ ክትዳሎ ከላ ፀላእያ እስራኤል ማለት ድማ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ክገብር ይኽእል ብኸመይ ክሃርሞም ይኽእል ኣብ ሓሳብ ኣይኮነን ብተግባር እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ ኣፅዋራት ናቶም ፋሕ ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ከምዚ ናቶም ዲሰንትራላይዝ ዲፈንስ ገይሮም ዘለዉ ከምኡ ድማ ኣፅዋራት ናቶም ኣሜሪካ ክትግምቶ ከምዘይትኽእል ገይሮም ሕቱ እኳ ከምኡ ዝገበረ ግደፍ ኢራን ኣይኮነን ስለዚ የስ ኣሜሪካ ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ንገለገለ ክፋል ግን ዝኣክል ነቲ ናቶም ኩነታት ክኸውን ዝኽእል ፋሕ ኣቢሎም ኣሜሪካ ክትረኽቦ ከምዘይትኽእል ገይሮም ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ማንም ክግምቶ ዝኽእል እዩ ኣብ ባይታ ድማ ንሪኦ ዘለና ኢና ወሽመጥ ሃርሙዝ ፈፂሙ ከምዚ ኢሉ ክዕፀ ኢሉ ዝሓሰበ ሰብ የለን ኢራን ጌራቶ ኣላ እዚ ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ዓወት ናይ ኢራን እዩ 20% ናይ ነዳድን ጋዝን ካብ ናይ ዓለምና ጠቕላላ ከምዘይወፅእ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሚሳይል ምትኳስ ጌራቶ ኣላ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ተኮይና ንዑ መኸፈተቶ ነይራ they can't ስለዚ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ሓደጋ ወሪድዎ ከሎ ኣሜሪካ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣል ስለዚ ዓቕሚ ናይ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ በዚ እውን ክትፈልጥ ትኽእል በቲ ንሶም ዛረቦ ጥራይ ኣይኮኑ So your side is ready for a long war if the United States and Israel choose that. Do you consider this an existential threat to the Islamic Republic? It is an existential threat to the Islamic Republic, and therefore we have to stay with full might, as we are doing now. Is your side seeking, or will you seek, a ceasefire with the United States at this point in time, and with Israel? I don't see any room for diplomacy anymore, because Donald Trump has been deceiving others and not keeping with his promises. ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ናይ ህላዊ ኩናት ጌርኩም ዲኹም ትሪእዎ ኢልዎስ ብርግፅ ናይ ህላዊ ኩናት ኢልዎ መንግስቲ ንሃገረ ኢራን እዚ ናይ ህላዊ ኩናት እዩ ስለዚ ናይ ህላዊ ኩናት ድማ ብኩሉ ዝከኣለና ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ክንዋግኦ ኢና ይብሎ ኣሎ እዚ ሕጂ ናይቲ ማይንድሰት ኣረኣያ ኣለካ ገንዘብ ከሲርና ገለ ከሲርና ዝጎዲልና ዝተጎዲና ገለ ዝበሃል የለን ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ብክሳብ መወዳእታ ድማ
كساب مودة هذا ما كان واقع ينايد بلو سلازي تماين ستوريد في اللي قالوا أمريكا كسا كندو كساب مودة تاخد واقع بزخون يكون موتيفيشن يبلا أمن تمنتاي شو كتباناتهم كرام مستجميرو ني دونالد ترامب بدار بعمل قتل وخليه واي نا إيران مودق يدزن نمزحت أمريكا وزملكات قد يكون زرب حل قد يكون بنبع عنده رؤوس نابتو كينات متاو كندي زرب غير الغريب كمان سلازي تعالى دما مقراز ناي تخصو خد قبرو خد زرب تكايد لهم جم دبلوماسي قبر له ده باخم وجن استفتنا له ده الواسي ترجمون يبلون نبريلنا مس أمريكا مزرب ترجم يبلون حقهم يا أبزيا ملو بملو دبلوماسي كل جزء سنبوي خاطب لكن إيران مس أمريكا مزرب أيد اليوم واي أمريكا تأمن هجرة يكونت إسرائيل كسبت زورها دخونت أمريكا كتأمن تدخل هجرة يكونت أمريكا دما بدبلوماسي يمين كايا ترى تأمامين كاخد كي تدخل يكونت نايم حقت الله بهجرية قال أخذ عصف تدخل زبالة دما كتتكبر زي تدخل هجرية سلزي كم أمريكا زعم مسألة إيران تقعد يدوم لا دبلوماسي قبل كلهم بر كم أمريكا زعم مسألة هجر تسلسل زي وش عمت قالوا عصفوا مساخنا سلام زربا يكايد على الغنابة لأنه كينات زول لعلك حيلي تزراريب كاف ترجم يبلون جونكو ولا إيران أمريكا كشلاشل انتو دليهم إيران زيادة صوت فترة يوم من تان أمريكا دحري كت تحدد تلا سبوق يا راحت قطعت كتجبر كم زلوا أخ جبرك خلوا لهم. And we experienced it in 2 times of negotiations, that while we were engaged in negotiation, they struck us. How does all of this end then? If you say right now there's no room for negotiation, President Trump says he wants complete surrender. What does that lead to? There's no room unless the economic pressure would be built up to the extent that other countries would intervene to guarantee this termination of aggression of Americans and Israelis against Iran. بعفشة اندحر نسخاتكم فتيمكم كتشلاشلو زي تخلو خينكم زغنا نجر حد كتها زي تقبرون تخينكم أمريكا دونالد ترامب دما ملو بزيك ما كنت كتمارخ لكم زبل تخينة تكوين هذا بخميكو دايو يبلالو انتو حادث كالو تاكالات غارانت كبو زخولو كاتو كخولو لهم مني غارانت كب سخل كأمريكا nobody من البات كوين تري في تشاينا يجن تشاينا هون غارانت كبايكل سلازي إيران أمريكا بقلتي كم تسعر كتجبرها كم تسعرت كم ترعايا كتجبرها كتكلالوها كم نبلز أنا هناجن أمريكا سعرت خل دياي تحطه معناته they always have this nuclear option تلازي وكرة صوصي إن بنت حري لكم نيكولر كنت كسركم هناكم لهم يا مجي دحري أمريكا زيادة نتسعرت كيدا ويم كرة صوصي نسلام كفلوا وين نيكولر كنت كسيناي لون كفراريا تلازي إيران كيف توتون نبتة ولا كتمتيا إيران نزكبلو سلامتاي قددوا لون دحري الكادم الزمن. Oil. We're going to be joined in a second by Rory Johnson. He's an excellent oil analyst, but we do have to show you some absolutely apocalyptic images coming out of Tehran. Let's go and put these up here on the screen so we can show all of you. The first here is some of the destruction. This is an Iranian reporter standing in front of an oil facility in the middle of Tehran, one of the largest facilities which supplies the entire city. These are reportedly Israeli airstrikes, which not only struck the facility, but these black clouds started coming all the way up into the sky, and authorities زي ناي مسعات عالم زمسل حوي أبوكليبتيك لما درجة فايرال كيدو زلوا فيديونا نرجعلنا درجة فايرال كيدو زلوا بسنك الزدما كتي ماي كمان أسيديك رين زبال أسيديك زبال زناب نبتعد كم زنبه يتزرب زلوا تراجيك من غير وزي إسرائيل نايتنا داد مخازننا إيران بمهرام زفطرة تكونتاتي نزي أمريكا تدقفني يعني راي زبال جن إسرائيل نأمريكا نعكس لزلهم كي نجروا يوم جيرهم نتوكينات ننجدات استجابريزي معناته أمريكا دونالد ترامب فتحت قبل يرأس لزلو كزلق إذا لزلو إسرائيل بفتهم نتنياهو دما نتسرعات كي كيره كزلق دليل لذي كم نريد زلنا نايب حكي زس دمم كنتات يتفتر زلو كم زعينات نسجبر زخونن يلي عن خاصة يلي مجمريا هاجر سويسرلاند قال لك كابت زخرة عن سقوم تدوسرتهم نزوكينات زي دحرناي كل تميت عمت نيوتراليتي مالت نتسقى من يماننا يدخلون أبزخون نجار إذا يتتوني راب زوكينات زجن إسرائيل أمريكا نا عالم لقاو حقي بايليت كيرم حسام يوم نزوكينات زجيرم مرلويلا خلنا عند مايك بويلا لازم زي عبي تبعد زحتتي
كم سويسرلاند بزوك سارة خمس على مخانو فلوتيكن كاب دونالد ترامب دما أمانة تقطع ميم زلو أمانة بكل زمن ما راح يكون زقانين يسلو زبالي تعريفنا توم لعلي غير لهم زلو أب كل نجار دما أنصارهم يسرع زلو نفرت خجزو زحسبوت واقعات بخندي % وسيخهم لهم تلزع دارجا تبصحيهم سلو زلهم إذا هاجر زي ما في هاجري كابزبل نأمريكا زجبروا وساني مثلا بزخانة كم تري وزلهم زي ناي بحكي زستمم كنتاتي زلو زي دما عبس الوالو بتقطع بنا يعلم هل لنكنه نأمريكا ميديا عبايكم لجرز جبرا كريكمي To show a U.S. airstrike on an Iranian military base right next to the elementary school where Iranian state media says more than 160 girls were killed. CNN's Isabel Young looks at the video and the evidence that suggests the U.S. may be responsible for that strike on the school. This is the moment a missile slammed into an Iranian base in Minab, a city in southern Iran, just over a week ago. In this freeze frame, you can see it clearly. Weapons experts tell CNN the wings and tail are consistent with a Tomahawk missile. This new video is the clearest evidence yet that suggests it was the United States that struck an elementary school next to that. እጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ኢራን ኣብቲ ቀዳመይቲ መዓልቲ መጥቃዕቲ ዝተገበረ ልዕሊ 160 ህፃናት ተምሃሮ ደቂ ቆልዑ ኣዋልድ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ነይሩ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ያካይዳቶ እዚ ድማ ሕጂ ብመጽናዕቲ ብኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስትስ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣሜሪካ ጌራቶ ሰው ኣብ ጥቁ ናይ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ቢልዲንግስ ነይሩ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢራን ገዛውቲ ነይሩ ይምበራ ይምበር ገዛውቲ ስለ ዝነበረ ትድሕነሉ ምክንያት የብልካ ስለዚ እዚ ዓብይ ገበን ናይ ኩናት እዩ ዝገበን ናይ ኩናት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክሕሱ ተራዩ ነዚ ነገር ዝምስሓተትዎ ግን ከም ዝሪእዎ ዘሎ እቲ ዝሃርም ዘሎ ሚሳይል ናይ ኣሜሪካ ሚሳይል ምዃኑ እናተረጋገፀ ይመጽእ ኣሎ Revolutionary Guards base, killing scores of students. The US has been firing those Tomahawk missiles at Iran from ships and submarines for more than a week now. Israel doesn't use them, experts tell us. Mr. President, did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war, killing hundreds of... No, in my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Nixon? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Iran ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣፍ ክፍት ከብል ከሎና ብሓሶት ዝቀዳደም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ካብታ ነዝረኣኹ ሓበሬታ ነዚ ሚሳይል እዚ ኢራን እያ ኣብኡ ሃሪማቶም እቲ ሚሳይላት ናቶም ናበይ ይኸይድ ናበይ ኣይከይድን ሓበሬታ ስለ ዘይብሉ ኢራን እያ ንቤት ትምህርቲ ናይቶም ሃሪማ ይብል ኣሎ ዊርድ ደፍኒትሊ ዊርድ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ዝርከብ ብሚሳይላት ናቱ ቤት ትምህርቲ ናይ ቆልዑ ንምድብዳብ ዝጥቀመሉ መኻልተን ቀዳሞት ሰዓታት ናይቲ ኩናት ዝጀመረሉ that doesn't make any sense ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ በቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያታትን ብኻልን ብዝግበር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጉድለት ምዃኑ ሕጂ እዚ ጉድለት እዚ እንተተፈፂሙ እንታይ ከጋጥሞ ዶናልድ ትራምፕ ትፈልጡ ዶ nothing ወላ እንታይ ከጋጥሞ ኣይኮን because ሕጊ ምልከቶምን ይስር maybe ሽሙ ወረቐቱ ዝኾነ ይኹን ይፀሓፈላ ይኸውን ገለ እምበር ወላ ታሕታትነት ዝበሃል የለን እቲ ፎሬን ሚኒስተር ናትኩም እዩ ማክሲማም ቃንዛ ክንፈጥር ኣለና ክብል ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ እዚኣቶም ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ዝስምዖም ዘለዉ ሰባት እዮም ሕጊ ዝበሃል ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ይስምዖም እዩ ዘሎ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ሕጊ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዝምልከቶ ኮይኑ ይስምዖ የለን ግን ሕጊ ከም ዝምልከቶ ኣበይ ክፈልጥ ይመስልኩም ኣብ ቀዳማይ ተርምናቱ 4 ዓመት ፕሬዚደንት ከሎ ካብ 2016 ክሳብ 20 ከም ድሌት ፍንጥራ ዕብል ነይሩ ካብታ ስልጣን ምስ ወረደ ግን ከመጅንንዎ እዮም ደልዮም ነይሮም ብፍላይ ናብዛ ካልአይቲ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ከመጅንንዎ ንእሽተይ ተሪፎም ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እዘን 4 ዓመት ተሪፈን ዘለዋ ከም ድሌተይ ክጥቀመለን እዩ ዝብል ዘሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ግን ክንምንታይ ክዘብጥዎ ምዃኑ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ መዓት ሓጓፋት እዩ ዘሎ መዓት ሓጓፋት እዩ ስለዚ that's why ድማ ሳልሳይ ግዜ ፕሬዚደንት ክኸውን ዝደላባ ከሎ ዕድሚኡ ብወዲኡ ገይሩ ክመውፅ ስለ ዝደሊ ዘሎ that's why ሳልሳይ ግዜ እውን ፕሬዚደንት ክኸውን ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ካብታ ቆረሻ ተወሪዱ እንታይ ክገብርዎ ምዃኑ እንታይ ይፅበዮ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ብዝኾነ ኣነ ኮንኩን ገይረ እቲ ናቱ ምክልኻል ግን ንመፅናዕቲ ነካይደሉ ለና እዮም ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ፍፃሜ ዘሕፍር ፍፃሜ ከምኡ ድማ ተሓታትነት ዝግብኦን ናብ ሕጊ ክቐርብ ዝግብኦ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኩሉ እንታይ ዘርእየካ
دونالد ترامب اتكوينات كابتن اسوز مدبون زدليون برا خيدهم زلو وضع كيدهم زلو يزنكر زلو. That suggests precision targeting. CNN geolocated this video. We think this missile struck the military base, not the school. You can see that other buildings in the direction of the school had just been struck when this was filmed. CNN is still trying to gather visual evidence from the ground, and until we see actual remnants from the munitions itself, it's impossible to be definitive. But this is the clearest evidence to date. The US Central Command says they're still investigating. Isabel Young, CNN, London. In response to CNN's findings, a US military spokesperson said it would be inappropriate to comment given the incident is still under investigation. For more on this, let's bring in US Army retired Lieutenant General Mark Schwartz. He's also serves بعفشا كم دري وزلهم تكونتات بنصر سلدي تفلت بزعبو بزع كومنت تقبر اي قباني يوم زبلو زلهم you can say that, but at the end of the day امريكا كتقبرو يتخلني يركاون زربا يكون امريكا سيفيلاويان سبات مقتال مجمريا يكون موداتاون كون كم زي يكون يزنقر so it's going to that accidents, tragedies happen in war. No one is accusing the United States, at least no serious person, if the United States was behind the strike, of doing this deliberately or intentionally. But of course, that is how Iran is spinning it right now, despite the fact that they themselves have thousands of lives in terms of blood on their hands. But from what you're seeing from Pete Hegseth and how the United States is responding to this thus far, does that bring you or give you any cause for concern? What should be the appropriate response aside from we're conducting investigation? Well, I think that what is happening now, Central Command is certainly doing, an intensive investigation. I've personally been involved with these of potential civilian casualty, occurring or allegations, and gone through that entire investigative process. It does take some time, and as it was reported right before I came on, we don't have the benefit of actually doing on-the-ground battle damage assessment to look at the بعفشا كم زبحال زلو أنا أمريكا يكون نخصص زلنا ناتو تنقوهم فريهم تم ميديا بعلم دا دونالد ترامب كم قبلت تغليلهم كي مصومنا فريهم زخنة إذا قد عايز يقبل بخميك مساعتك كبر ولا غل بخميك وسنغل أنت عايز يقبر زلو بفلاي ولا إيران بزوج بنات فتسمى سرعات نتلو غينو إنه قد عايز يقن كم حدا عبي أجندة غيريز دفعل زلو سلازي انتاي كجبر غل بلالو يا مسنعتات كجبر لي مرمراخ كايد لي جينا زخنه يكون تشبو زخنه زحزنا يلن مرمراخ كايد لي يوم زول زلو نز مرمراخ زغن زياده كسلطو زغل تكال بارت مسمساي اتي ديمقراط بحال اب سنه يكون بحاوس عبلالነት مس جبره از مسنعتات از مرمرازي عمنا زبرتع شعي حجي ناي دونالد ترامب بارتي ريبابليكانس دومينيت سلز جبرو حق خوص سلزي دليو كعباب سوق فتنيه there's always تينا political صوتا سلزلو بزح تصبي نجر يلا نملا سبتينا مجمريا زنبرنا. The latest updates. Overnight, Iran fired another missile barrage at Israel. It was their 29th wave of attack, and this time the targets were all over Israel. Cities like Haifa, Tiberias, and Dimona were targeted. The sky was lit up by missile interceptions, and the falling debris killed one Israeli citizen. Take a look. كمتري وزلهم إسرائيل ون واقعت خفلوا لها تقينات نتنياهو ناتو أجندا زقبرو زليو تقينات دماء ناقص عليه خير الله إسرائيل ومزعن وتورد لهم تل أبيب بزح تهرم كم زلاي نقر بحفشة قينات حماغيو تتباهيلو مجنان زلي يكون بفلا بعل إيران زورو زلو خنري خلنا دماء تقينات ساكن دي جناي مخانو حماق مخانو يرد أكاجن Iran is also hitting its neighbors. Today, the UAE shot down 12 ballistic missiles, plus explosions were heard over Bahrain and Qatar. In Kuwait, reports say the US air base was hit. This is the Al Adiri base. Iran says it destroyed fuel tanks and support facilities at this base. كمتري وزلهم أبزو نجي أب كويت مالتيو كمون أب كالوت تنهجرات عرب بيزاتنا أمريكا يهرم كم زلو أمريكا بيزناتا كتتحن كم زي تخل أبزو عنزي نزور يقينو نبيزاتنا تان مثل خال تجبر نجار كم زي بالله. Despite the occasional hits, the air defenses are holding. Both Saudi Arabia and the UAE have released videos. They show mid-air drone interceptions. زيد ماتنا سعود عربنا إماراتن إير ديفنس ناجبرو نتي إير ديف نتن درونات دمتصوم زلوك هرمون كلون كوتوان كلون زر زلوي فرقت بتدقاقا مكم زقلت وزلو إير ديفنس سيستم ناتهم بزح نقريت إحنا اللوي جن
ንኹሉ ከድሕንካ ኣይክእልን እዩ እቲ ፀገም ድማ ዋላ ነታ ድሮን ተሓሪምካዮ እውን ብዙሕ ተሓጒስካ ሰለብሬት ትገብረሉ የብልካ ምክንያቱ ብ$1 ሚሊዮን ወይ ብ$2 ሚሊዮን ሚሳይል ጌርካ ናይ 20,000 ድሮን ኢኻ ትሃርም ዘለኻ ስለዚ የስ ንዓብ ምህራምካ ህይወት ኣጥሒንካ ኣለኻ ዕንወት ኣጥሒንካ ኣለኻ ግን ዋላ እታ ትትኩሳ ዘለኻ ጥይት ግን ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘለዋ ተቐንዝወካ ዓይነት Fired at Turkey today, Ankara says it was neutralized by their air defenses, but chances are this will trigger a flashpoint. A similar attack was carried out last week as well. Back then, Iranian officials suggested that the target was not Turkey and that the idea was to hit Cyprus. They basically said that Turkey was hit by mistake. I guess once is a mistake, but ብሓፈሻ ቱርኪ እውን ተሓሪማ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ምትህርራም ድማ ኣብዚ እውን ኤርዶዋን ይፈልጦ ኸውን እዩ እቲ ዕላማ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዛት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ክትሃርም እያ ትፍትን ዘላ ቱርኪ ኢራን ብዝኾነ ቱርኪ ተሓሪማ ኢሎም ኣብ መንጎ ቱርክን ኢራንን ባእሲ ንምፍጣር እቲ ሚድያታት ኮለል ክብል ቀኒ ግን ቱርኪ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ በዚ መንገዲ ገይሮም ናብቲ ኩናት ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ካብዚ ኩናት እዚ ካሃድሙ እምበር ክወፁ እምበር ኣብዚ ኩናት እዚ ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫታት ዘለዎ እንታይ ይመስል እንድሕር ኢልኩም ናብዚ ንመለስ After Iran from the air and the sea, we've been showing you that. The White House is not taking ground troops at this point off the table. كم تريو ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ወላው ካብ ሰማይ ድብድብን ብሚሳይላት ይሃርምን እንተሎ ነቲ ረጂም ቼንጅ ንምግባር ዝደልዩ ዘሎ ኣጀንዳ ንክፍፅም እንተኮይኑ ግን ሰራዊት ክእትሎ ግራውንድ ፎርስስ ኣጋር ሰራዊት ክእትሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክሕተት ከሎ ሰራዊት ኣይቱን ኢሉ ኣይምልስን እዩ ዘሎ ስለዚ ስቲል ነታ ሕቶ ከም ኦፕሽን ከም ኣማራፂ ከም ዘላ ገይሩ ይገትፋ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ስግኣት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ምክንያቱ ናይ እግረኛ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክኣቱ ተጀሚሩ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል ምርዳእ እዩ ሓደ ኣሜሪካ ብዙሕ ስዕረት ከጋጥማ እዩ ምክንያቱ ኢራን ሃያል ዝኾነ ሰራዊት ዘለዋ የባይታ መሬቶም ንውግእ ዝምችእ ኣይኮነን ዳርጋ ብተፈጥሮ ዕርዲ ናይ ማንም ፀላኢ ክስዕሮ ዘይክእል ቦታ እዩ ዘለዎም ሃገር እዩ ዘለዎም ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዚ ብኣጋራትያ ክትገብሮ ትኽእል ኩነታት ኣዝዩ ፀቢብ ከም ዝኾነ ብዙሓት ክእላታት እዮም ዝነግሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ግን ግራውንድ ፎርስስ ናቱ ናይ እግረኛ ሰራዊት ናቱ እቲ ኦፕሽን ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሂመዩዝ እቲ ዘሎ ዕድላት ተጠቂሙ ናይ እግሪ ሰራዊት ሓይሊ እውን ክጥቀም ይኽእል ኸውን ዝብሉ ሰባት ንሰማ ኣለና if that's the case እቲ ኩነታት ኣይሆብ ኣሜሪካ ትገብሮ እንትኸውን እምበር እንድሕሪ እቲ ናይ ኣጋር ሰራዊት ክትእቱ ጀሚራ እቲ ኩናት ኣዝዩ ክኸብድ እዩ ዝገደደ ሳዕቢ ዝገደደ ዕንወትን ጥፍኣትን ድማ ከጋጥም እዩ ውልቲ እንታይ እዩ ኣማራፂ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ግን እቲ ኦፕሽን ግን ይዝረበሉ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ንቐፅል ኣብዚኣ Meanwhile, CITCOM is urging the people of Iran to stay inside their homes. They are being warned of the grotesque tactics of the terrorist leaders. Quote, the Iranian regime is using heavily populated civilian areas to conduct military operations, including launching one-way drone attacks and ballistic missiles. This dangerous decision risks the lives of all civilians in Iran since... جنتايم زبلو زلو تنا أمريكا سنترال كوماند زبال إيرانسي أمونغو هزبو خينومي تكسلو يا typical excuse نا إسرائيل يا غزة سبكت فوق اللو زدك عملاء حماس أمونغو هزبو خينو لو يزدكسنا زلو إلكا نتهزب نخدم سستك أملا مغنياتيا لك أزعتهم لما كما يمزولو زلو أمونغو كتما قلتو كيسوم هزب تدفيهم أمونغو ناي إيران سراويت سلزنبري زبل مخنيت نمدكام درو تي excuse ناتهم يدالو ولو again እቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300-400 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ግን ብገዳ ሓቂ እቲ ኩናት ተቐፂሉ ብዙሕ ሰብ ክመውት ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ንቐፅል Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin. Jennifer. Harris, in an interview with 60 Minutes on Sunday, Secretary Hegseth said the U.S. military strikes on Iran are just beginning and called for unconditional surrender from Iran's leaders, something the Iranian president scoffed at, calling it, quote, a dream that they, American leaders, should take to their graves. Hegseth was also asked about protecting the 50,000 U.S. forces across the Middle East.
The president's been right to say there will be casualties. Things like this don't happen without casualties. There will be more casualties. And no one is, I mean, especially our generation knows what it's like to see Americans come home in caskets. But that doesn't weaken us one bit. It stiffens our spine and our resolve to say this is a fight we will finish. كم تريو زلهم تايم زبلو زلو سبزي عبيد أعطيك قاتما كم زخلي زنقر زلو مخنياتو أمريكاويان أب ساتونا يريسا قينهم كم لسه مخانو من زد ما بزح سمعيت كفتر مخانو فتيرو خمزلوني يزردا زلو زكينات زي موتات كله وخليهم قصلات كله وخليهم سلزي زقنا عنا زد ما يكون مليسو كحيل الناس خلي يزبل زلو the war is going to be very hard. إيران إدنا كنهب بنا ندت إلهم إدكم حبوا يلون زحتتهم بتاع حلمكم نام مقابركم حسكم ما خيدي لهم دونالد ترامب جن كزلق جمير له نقل يوم دما كتب صم مخانفلوتيو بزيا سمعوها. She was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us, and the situation was very. درون خالوت كتبس جمير له. أنا تكويناز جمركو توم نعي حبريتا زبون زلو بعد جارد زبالتي سواء قالوا مالتي كمون ستيف فيتكوف كمان ما ماركو روبيو بزبون زنبورة حبريتا إيرانويان كحرمنا مخانم قمقام نيرون تدي هريمنا دما كحرمنا يمزبل قمقام سلزنا بري زبل إيران كحرموهم كم زقبا ويون إيران كحرموهم مدب كم زنبورة بزقون يكون إنتليجنس هاي نبرة تونكو دزارة بزلو إسرائيل كتحرم كلا قدف سلزي بله إسرائيل تحريمة أمريكا إيران قبل ملسك تدخل تخو برقت معناته إسرائيل قدف كتب لا تدخل أمريكا سلزنا برا بزخونة أزوكنتات نحت حد كامت بباسن بزحات سبات بزوج دايزي ببزوع جبناتن ببزوع نجراتن كحتى تكم زغولي زنجرجلو maybe not now بحرميت ترمس ديمقراطية تتعويتهم جن إذا وايت هاوس حوخ أتوا مخانو زحات يوم زنجرجلو لغول لما كابسلت عنو صورة دون بزح نجرات كجات مخام زغونة يزنجر زلو سلازي تكونتات قليل كم زي كونه بقليلو يخيد كم زي اللي كبيت زخونه كويناتي كايد كم زلون أمريكا كابتز بيتاوز أي تدفيرا كم زلان بيزات ناتا يهرم كم زلون رادارات ناتا تكنولوجي ناتا اير ديفنس سيستم ناتا كم تزدله نتن حصورات درونات ناي إيران كوكو هاتروانن تطو كبلون ناي كالون كل دمير كفترو يخلغام دونالد ترامب زا كوينات زيا بجيجا كم زاتوان ولا حنت كد مع الله كم زي قالن نشمو نزنو نبوليتيكو كساريا نسرائيل يس مخصب الله أخونا غلي إسرائيل مخصب الله ني أمريكا جن ولا حنت مخصب بفلاي نتندادي تدي تقصاصير نتجلى بلا تدي يزود ما زجرد تفعيت واجانا يتويج كم معلتنا معلتي سمايز دي بولزلو اليوم سبازياتهم نخنديك قصلو قلو right now أتم ديمقراطيس بوليتيكانياتات نزيهم بوست قبرزو علزلو 9.5 بليون أب كناي معلتي أب 9 معلتي almost 10 بليون قريب له ب10 بليون تايلس عفني رابز حاضر يغمن تقولكم ب10 بليون it is 9 days of Trump's reckless war Iran war يلولا and he's now spent 9.5 billion بس جنزة بزي انت بلاله that's more than US spends every year in every school on free breakfast for students in America سلازي أب كل بيت مرتنا أمريكا نفسه كفتان تعنا زلو قرصي بمقبار كندز جنزة تتفني أرتشعت معلتي أتشي وزلو نملو أمريكاويان هسانات عبيت مرتهم كندي استبكلا مقبل فاست فودن بلعهم هيوتهم overweight غونو تعي مقبت عنا زلو مقبل قرب لهم نتهم قلعوا 9 بليون 9.5 بليون نعمت هاي وزدلوني but they don't do this نوقع كون كلهم they always have money سلازي كم تري وزلهم بزحات أمريكاويان بزي كونتات سي قطعناتهم كل زي مسقالوتيهم برجين كونتات كم بيت سلازغونه بزح كنزار بين خلينا لو ما عرف سب زغنه بكون ودينا لايك مقبار شير مقبار يطمن حسابكم نقدفوا سبورت كبرنا بلنا كالنا نقطه بازي ملكت ابديت ابزغت الفيديوهات نقرب لكم هنا